Mase siphuzile siyaxabana siyashayana. Yeah. Siyaxabana siyashayana. Mase sishayene ngani yakwethu. Abe right. Kunedane kwangena isigaba sabantu bakubo uqobo. Sure. Yaqala inkathazo. Apha ngithi today mina anginama window angina drop. Tro umuntu wesifazana. Wenzani yakubulala? Baba kuyashawana. Ibhodla leblack label liyathathwa lamanje liphahlazwe kwena. Ummesi nabo useduzani lana. Nami phela ngithi ngizama ukuthi ngenze njani? Ngiyivikele. Nebo nto leyo. Umuntu wakhona wangibopha. Can you imagine ukuthi nina abantu besilisa uma ngaba kuyoboshwa enye indoda isanayo intombazana ukuthi nanenza njani? Buka wena masaka le ntombazana lithi yakuzama wena uzameki. Kusho amaphoyisa ezongibopha. Angithi ngimshayile phela ngithi abantu besifazane lapha epolice station ibona ba right. Benilwa la. Ngiyaliwa. Defender walimala. Yes. Wahamba ukubopha. Uyangibopha. Nina bekashona kamenze eyaphuza umlazanga ngemva nina bendlondlo nophaphe ekhanda ehla nasazansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika siyabingelela nina beconele ngezangeza sithemba ukuthi ke abantu baphilile hlangothi zonke zomhlaba ngabe seAfrika ngabe ila South Africa ngabe ngaphandle eEurope siyathobeka kakhulu sithembela ukuthi ke abantu ke bathokozile ngeyinhlelo zethu ezihlukudlu bekhasini zeBlack Life TV kodwa lo igama lohlelo ke libizwa ukuthi indoda ayikhali sibheka ingaphakathi lendoda nezinto ezifihlwe indoda ngaphakathi la igonyuluka echazela ukuthi ngabe kwenzakalani yini iphathe kabi ngoba one iningi lamadoda esinaka eNingizimu Afrika wasebenza kwesibili awana amandla okuba amadoda abona legqamile emphakathini okwenza ukuthi kubantu besifazane lokho kubuye sengazi ukuthi awuyiki kanti inkinga ukuthi isikhathi sikafika okwenza agcina selemaza emqondweni akekho kwemuntu okhuluma nawo kakhulu ingakho sizela sizothi abagonyuluke bekhulume nesizwe sibukele bese nawe uba nombono ngenza ukuthi nawe nodaba or related to udaba lomuntu esuke simemele kabala King Sicaka ngokaluqa asingena udaba lethu namhlanje sizwe ukuthi ngabe umfowethu khona uze ngalopho udaba mntakagogo mntamkhulu ngiyabingelela igama ngosiyabonga ngwakangubo kodwa ngaziwa ngodi mfowethu nekhehlela lami ngoba sebenza nalathi usibo nekhehlela lami ongcabike lapho awu mfowethu nosuthi oqaqqa noThabethe uMandahleli awu qhubeka mfowethu uSuthabethe nabanyongi uThabethe nekhehlela lami umsabati mntamkhulu yabona mfowethu ngihethekile lana and njengoba ngikhona la kuwena mfowethu nami ngizocela isiyalo kuthiwa ukuhlolwa amadoda kuyabikwa nekhehlela lami ngazingcina ngithatha intambo ngiyihenga mina ngesimanga somuntu wesifazane asiqala eqaleni nje mhlawumbe usachaza ukuthi ubani uvelaphi ukhulelephi mfowethu ngikhulele elindelani khehlela lami lindelani yes sir okay kusho ukuthi la engihlala khona mina umuzi engawushelwa uma umuzi engawushelwa abakithi kodwa uma wami usaphila uMamtolo phela umsitho kuyimilela yes sir yebo ngithi nje lapha phesheya la ngila nginazela khona kodwa mina ekhaya ingale ka B eNtuzuma la ku forum yes bese ukuthi la ilindelana la ngase ringini ngasodakene emazolweni khehla lami yes sir ila siyiphoqoza khona ke nalabantu abahluphayo khehla lami so khehla lami lapha yana mfowethu ngihlala khona ke mina lapha eringini ngudi and ngibuye ngibe what komitanyana ngibe kwi forum futhi kulomkhakha lo forum yes sir ukusiza ini umphakathi singane yakwethu so ke mntakamkhulu ngibe nenkinga la khehla lami ngomuntu ebengade ngizwana naye apha ngithi nawo akaphumi la enhlizweni yami yeah akaphumi la enhlizweni yami so ke mfethu usisi lo ebengithanda naye ngiyazama ukuthi ngimkhiphe kodwa manje akaphumi sure usisi lona siqale saba nenkinga naye la ngihlala khona endlini yami yezo lento leyo okay mina bengade ngitohoza la ngitohoza khona ngisibamba lawa amatoho engenankinga yaqala indaba sekuthenini ngiphelwa itoho umuntu wesifazana unjalo sama kuphela itoho khehla lami nothando lwaphela siyaxabana naye uyaphuza khona emazolweni abanjwa abantu besilisa napha left and right this and that yabona into leyo so mina mfethu ngithi mama yawusini akuyona indlela ukuthi wena uzoyiphatha uyazi namhlanje ukuthi kunesifo sure yes okay uzophila ngalesifo lesabantu abashaka yebo lesifo lesabantu abasha bese ukuthi ke wena ngoba akunankinga ngoba isifo sabantu abasha nginaso uzokwenzeka ungene enkingeni oloba bacupha leminyango abadlali yeah kunezifo la eminyango ezitholakalayo uzongibuyela mina nezifo ekubeni mina ngiyiphethe kahle umuntu wakhona siphuza soba u2 ufuna nje ukuthi ngikuvezele lo muntu omkhulu uthi soba u2 siyoma yes sir mase siphuzile siyaxabana siyashayana yeah
siyaxabana siyashayana mase sishayene ngani yakwethu abe right kunedane kwangena isigaba sabantu bakubo uqobo yaqala inkathazo apha ngithi today mina anginama window angina drop through umuntu wesifazana wenzani yakubulala baba kuyashawana ibhodla leblack label liyathathwa lamanje liphahlazwe kwena ummesi nabo useduzani lana nami phela ngithi ngizama ukuthi ngenze njani ngivikele nebonto leyo umuntu wakhona wangibopha can you imagine ukuthi nina abantu besilisa uma ngaba kuyoboshwa enye indoda isanayo intombazana ukuthi nanenza njani buka wena masaka le ntombazana lithi yakuzama wena uzameki kusho amaphoyisa ezongibopha angithi ngimshayile phela ngithi abantu besifazane lapha epolice station ibona ba right benilwa la ngiyaliwa defender walimala yes wahamba ubopha uyangibopha alright good nabe sengibophila iphoyisa liyafika kwami egcikeni bona masaka ulele lamanje kwamanje usuyolala uqamele ngenqindi uyazi ukuthi uyakuzama lo sisi lona uzameke usikhotheni womasaka 1 2 3 1 2 3 sebeyashelana lapha yana mina ngiciniwe epolice station usiza sibhekana nathina madoda thina abantu besilisa khehla lami awungitshele ngale thekeni ukuthi mhlambe from the beginning inhlangano kokuqala sahlangana utshwaleni khehla lami yes sir so yini ekwenza ucabanga ukuthi engabe umuntu engaphila naye impilo yakhe yonke yini eyikwenza ubona ukuthi engabiye ukuthola amasena khehla lami ukuthi bese ngimzamile ngamcontroller ngambeka mina egiyeni wangisa nakubo ngahlala kubo bengithandwa mina bengiphathwa nje kamnandi kuboka ntombazana ngangoba ugogo wakhe bethi nangabe eholi lacabanga mina qala ngoba nogogo uyaphuza zothi ziyaphuza wendlo ugogo wakhe nginikeza utshwala engithengela ngemali yakhe empesheni man athi le ngane uyiphathe kahle ngithi nayo nabizo ngiphatha kahle now kuza kanjani ke ngigcine seniphambana ngembono yini le engasavumelana ngayo phela kuyacaca ukuthi niqale ndawonye le siqale ndawonye futhi nenze into efanayo seniqhathwa yini sesiqhathwa yini ke khehla lami bese nokuthi nangaba usothi ngiholile mina bekade ngisebenza la eClearwood bengihola u3000 nge49 mangiholile mama yakuthini siyahamba ngimthengele zonke into ibili iboco la edropeni ngiye ngifike ngimnikeze ngiphathe newayini lakhe namhlanje ngifuna ukuphuza iblack label ngifuna ukuphuza iwayini okay fine kufike la uzoliphuza iwayini leli silishiye la sihambeni siningephi odakeni lapha emazolweni siyodansa mina ngeke phela nayi ready khona so dansa la soba uthiwa ayikho inkingi ungifuna ugwaye iluzi nayi iluzi khona uyabhema naye fine okay ngithi ayosini ngoba yini ngifuna ukuthi mina ngikuphathe ibona ube right asihambeni sini khona ngiyafika lapha iyaqala ingxabano sengithi ngihleli kanje uyangishiya mina usihamba uyodansa lapha nezitiyini uyodansa lapha ezitiyini uyodansa ubanjwa abafana ubanjwa mama angifuni lento yenzayo ngishiye mina lana wena uyobanjwa abafana lapha udansa nabafana ekubeni ngihleli la nawe endlini sishiye utshwala siyaphuza hayi ongaqhubeki but mangibuka istory sakho nenza into eyodwa but anikho engqondweni eyodwa yes asikho engqondweni eyodwa yena ukwenye ingqondo mina ngila ingqondweni ukuthi mina ngifocusa ngempilo naye yena ukwenye ingqondo good okay mase sifike endlini ngifike okay ngakuphazamisa ikhehla lami mina once ngakhulunyiswa intombazane yafika intombazane bandla ngisacala manje ukushaya ithamu lana sekuyimpilo sengiyajona nentombazane ukungibingela nje wentombazane sengiyajola nayo kodwa mina ngiyamiyeka nangabe nidansa nabanye abafana siyafika endlini ke khehla lami masifika lapha endlini okay mama yathi mfethu angifuni lento le ukuthi mangaba silena kube kanje waphela inkinga ilungiswa kephi sesendlini sesizoba u2 no ukuthi phambi kwabantu hayi okay hayi vese nangivuyele ngolaka umuntu wesifazane yes yabona nje mina ngoqala wena ulopholo kwasha wacela kwavutha mina njena angeke ngibe nankinga kwasha wacela kwa kodwa mama phela yathini cool down ehlisa umoya mama musa mfethu ukwenza kanjena hayi futhi noma ngangishaya mina ngishaye phela mafuna ungishaya ngishaye hayi manje urula yini ile alcohol lena hayi mama yathini ngeke ngikushaya ngenze lutho ngithathe ilento le ingubo ngiyilalela empedeni ngizozwa ukuthi udakiwe usefunani ufuna wona lokuthi ngigcine mina sengathi mina ngiyayidefend manje kanti manje inhliziyo phela iyahluthuka khehla lami yebo lithi ihluthuka inhliziyo uvuka enye into na ukuthi ngathi ngambamba nje uvuka ilukuluku yezo lento le ngimbambe ngimphusha thathi thing lo uthangishaye athi angimkhiphe kusho ukuthi vele mina ngifuna ukufaka mina enye intombazane ngimvulele futhi igate kamnandi ngithi okay intombazane ufuna ugoduka yakini ebusuku
hawu nje semina ebusuku ngivula kahle igate aphume uzozwa ke lapha into ezolandela ikhehle lami yazi landelani landela amatshe phekwendlu amatshe emawindini ukuthi lento amantombazana ayifundiswa ubani ukuthi uma ngaba unendoda yakho kufuneka nabo intombazana nabo ukuthi uyayishiya indoda wenze sure ukuthi amawindi wabulelile lapha endlini yayo lonto sengiyibonile iningi kabi lo mqondo walamantombazana amantombazana ngicela bandla iyeke lonto le ukuthi nangaba indoda nisenhlukana noma mhlawumbe nenxabano wena ubulala amawindi endoda mawucabanga lamawindi lawa wabulalayo ucabanga ukuthi ngelinye ilanga uzophinda uzokhosela kulamawindi la mawindi lawa washayayo mangabe yena sehambile yele uzothola inkinga lo mthi dengaza mphathe dawe mina dimphethe ngakhona uzomphatha ngendlela ecabanga ngemuva ikuphi la okubulawa khona amawindi esendlini yami isekhaya noma ngiqashile endlini enongiqashile nginomuzi wami mina straight by myself for room yes ekhaya ngifuna ukuthola ukuthi njengoba kuwumuzi wakho kusho ukuthi nabantu bakini bayazi yes kodwa phela asihlale umuzi njengawushela usisi wami washona yes so wena uhlele kulomuzi owakho owami so umama ohleli ngoba wazi ukuthi umuntu wesifazane yes good umuntu engazi so kuyona yonke le mishimishi good zikhona izinhlelo zokuthi ngelinye ilanga nilobola nishadane before yonke le gemagema zenze ngangade ngishilo vele ngoba nala kangitohoza khona bathi etohweni angizama ukuthi ngisizama ukuthi ngihambise izinto kuboka ntombazane yebo into leyo ngathula futhi ngangamtshela futhi naloko futhi kwangisiza ukuthi mina ngingamtshela ukuthi ekusa emsebenzini ukuthiwa mina angenze kanje yezwa lonto leyo ngoba mina ngaba manje namhlanje mina ngikhale eMathonsi ngaba namhlanje mina ngi6 feet underground ngaba ngagcwala iice kaCebo lethu emoshali ngoba ngizoyihenga imali yami ingake seyihambile yes bengizoyihenga ngoba uthi manje usehambile manje ngithi usebhiza nabanye abantu usekipite kwenye indawo imali yami lapha ihambile ngiphatheka kanjani umuntu wesilisa ekhaya mina ngubani kubangani bami engihleli nabo ngunamba bana ubuka lesilima leso umasaka lona walobola ithekeni J10 iyahamba futhi yokipita kwenye indawo into zakhe ayibuyanga kunento fese ufike yenzeke ngelanga lokujabula fese ufike kwemnandi bese kuzoba khona yini lelanga lelokhala masokhala usukhala wedwa uma ujabula ngisojabula nibaningi but mangabe usuwedwa inkingeni my bro usunjenga nomuntu owazalwa wedwa ufa wedwa now anabo abatwana ke never mkhulu lutho khehla lami nawo nabo eceleni hayi nginabo mina eceleni yena unabo abawu2 abakho abami hayi abami abakho ke eceleni abami anginazo mina izingane zami zo 5 una 5 una 2 mina ngina 5 mina ngani komama behlukene kuloko kuhlakazeka kwenu lokho ningezwani nothando ngicabanga uqoqa abatwana bahlanganise ndawonye kuyakwenzeka khehla lami mina kuyenzeka yezwa lento leyo imlingane zakhe mina beze ngithatha njani nobaba kanje ngifika ingane usuka lephezulu ize la kumina ngithi mfana mangabe usuhamba ke mina nayi imali yakho uzogibela ngayo ingagibela ingane iyahamba nje kuphela ngoba iyawokha yabo into leyo just for nayo ifile ukuthi vele nginobaba noma kuthiwa stepfather kodwa ubaba nginaye yayizwa lento leyo so ke manje yena mangabe mina ngithi ngifuna mina ezami izingane azize ngalana shaya pipitha ngiyakutshela phela ushaya pipitha khehla lami mfowethu ngisenkingeni yabo umuntu wesifazane but kodwa nawe uyabona mfethu kade ngimncane mina yabo le shandisi lena lengalo le bengimncane ngimngaka wathi ngelanga lokugcina ngalova mina emsebenzini ngadla uJamal Kwati uyalethi uJamal Kwati yes sir ngadla uJamal Kwati ngamtshela umsebenzi ngiyawuyeka yazi into ayikhuluma kumina ukuthi wathi njengoba wena uyeka umsebenzi futhi nami ngiyakuyeka kanti uthando luhamba nomsebenzini mantombazana futhi naba ngumasaka futhi angithanda lokho usebenza kanti nawayenzana wayesebenza akasebenzi uhleli nje uyena nje jobe uphuza ngani imali yami futhi noma esipaneni khona imali sale uphuza ngiyamshiyela something la angijuqe khona ikhehla lami la engadela khona ngathi mina ngikhala zome mntakama la ngahayiza khona esikanandi ikhehla ngimshiyela futhi ikhadi lami lino 3500 ngihamba ngemsebenzini ngangikholile kuLesihlanu ngihola 49 ngathi mama yathi ngoba ukudla la sinako wena uzohamba uyogrossa kwamasho estation ukushiza indawo eseduze seyindawo eseduze yes uzohamba uyogrossa and then maso ugrossile
bese ke usungidrowela 1000 ngaze ngayithika kanje izinto zaka Boxer kanje ngayithika ngabe singathika nali yampahla phela yebo yes sir ngamthikele yakhe athi bese uphatha naloko ngizona sengibuye emsebenzini sizorelaxela kahle sibe right into amkhulu ukuthi kwenzakalani wathi ngikhombo 10 kg phela athana no brain ne brain pack lo 2 kg the rest of the thing lo ngiyabuya lapho unjani unje inhlabathi kodwa ke brazo angithi wena njengoba uthike izinto zaka Boxer total means akazilutho ngagross wawuthembile sathi umnikeze ekhadi wawuboneni wacabanga ukuthi yiphent entsha zoyenza because obviously yena ulanguage ayaziyo utshwala khehla lami thikela negross thina sazothi umuntu wesimama yena leader kwigross yes uyazi ukuthi mina ngangade ngilindele ini ukuthi yinto ekade sene endlini uyayidinga okay yes sir ngiya lapho ukuthi ngikuphendule emkhulu into ekade sena uyayidinga endlini lokho ebona lapha ku TV hawu yabona nje baba mase kuthiwa sithola lokho yabona nje baba makuvele Alvet khehla lami kanti luckily leyo ngizothi nangaba ngila lento nje la ngasesikali la kulo Boxer la ngasesikali ngizofuna ngihlanga naliphepha bangithi ngisemsebenzini ngikulehlalo ngiye emsebenzini ngathatha mina vele kuseni ngiyafika ngiyalibuka kanje neliphepha ngiyalibuka nazo lento zakade la ku TV yabo ngiyabuya ngithi mama ukuthini nali liphepha lase Boxer athi lento athi uyibuka lapha ku TV nazi lana so okay ngicabanga ukuthi okunye ke okuhlapha ungaku-eda ke la ikuphi ngoba mina igross ngicela ukuthi mina uyishaye igross aka 1.5 ngoba siba u2 now usemphakathini brazo ke washo wathi ikomidi izinto nje ekhona nani kwi situation obhekene nayo emphakathini wakho abantu ohlala nabo phila nabo bayithatha kanjani bayangihleka ngiyabangihleka ngumasaka bangihleka kuthiwa ubuke lona inyanga kodwa manje ihlula umuntu wesifazane mfethu umuntu uma ngaba ufuza uselalangena ladlulela ngeke usamenza ukuthi umuntu mayilabatheka nje uyilabatheka khehla lami ngesikhohlisane lapho yes ungamzama nokumzama ngendlela ozomzama ngayo kodwa kunanto ekuthiwa ikakade liyavuka ikakade nje liyavuka khehla lami sekhonsalwazi sesithenga lo bheki sasashona sangicatshwa yimina ngingade ngikhona mina lento nje emangcwabeni afethu lento engiphathisa ngekhanda so njengoba nje kubonakala ukuthi njengamanje solution igcine ngabe khona wagcinela laphi nomuntu lo wakho esifazane khehla lami ngingakhombisa ngisho la ku Facebook manje efonini yami uyena uyangihlokoloza ukhipite neshangane swear to God my bro uneshangane la khona around endaweni yes uzobona ukuthi khande emoto hayi kumasaka nje lokuhambe kufama lento ama-tiles ama-ceiling boardini umasaka nje lokuyana wena ungafuni bakubiza amasaka uthi ubiza omunye amasaka angithi igama engithe sabona nje ukuthi awuthini awubese kubiza amasaka wajuluka usubiza nje ngala amasaka angithi nami phela ngigama engithethele khona ngifuna ngiphimisele edlule alright so ku Facebook kwenzakalani ukucoloza ku Facebook khona Facebook wami la nguJohn Williams khona khona Facebook wami la nguSiyabonga Dingubo yona ke lo yeba why John Williams ngoba bawheka noma bawhida noma bawheka yini lento uthi nta ngivela ngela la Facebook uthi kanje senguJohn Williams agcina sekunjalo ngwase Brazil ku Facebook kodwa ngoba la eSouth Africa lwesibili nguSiyabonga Dingubo yes sir uyangithola lapho ngineimpondo ngimuhle nginje nginama dread wami ngi-out nje ngisuka le Free State ngizingale yabo so ke manje khehla lami ngale mfethu ufika ngene Facebook wami yena angicheck angithole akhuluma athi hawu bengasho vele ukuthi wena ungekho ku Facebook ithi mina yini ngathi usuyibodyguard yami yini wena wenelanga yini la ukhona ngoba wathi wena right la ukhona phela kuze uDecember nje khehla lami ufuna sibheke lento lena yezwa mkhulu ufuna sibheke lento khehla lami kuze uDecember uma kuze uDecember nje hey yabona labantu lapha bazokugcina ngoJanuary uzoba ungasena lutho yabo okay manje uyangihlokoloza mhlawumbe uyitshela ukuthi mina ngizothi hayi mama abuya phela usakhona enhlizweni yami kanti specialsini umuntu futhi nangabe umyeka unjani ukuthi mangaba ukuthi la kule process ukuthi umuntu uyaddictate ngotshwala uyaddictate ngogwayi lento uyithatha njani intombazane oyithandayo ukuthi namhlanje wena tshwala ngiyakuyeka kuba buhlungu kuhlukana nentombazane oyithandayo ngithi nakhona la utshwaleni kuba kanjani so ke manje yena mfethu uyawuloke engihlokoloza hawo kunjani wena ngisintombazane cabanga uthi ukungiyeke kancane apha ngithini nawe mina my bro mase ngitshele mina ukuthi
mina ngagcina ulala nomuntu wesifazane you won't believe wagcina nini you won't believe ngihlukana naye February last year yes sir yes hayi uzohlangana naso zoba ama triplets phela no baba awuthini ukuthi futhi uma ngabe uyindoda okwazi ukuthi okay yabona nje mangihlone naye yena uzoyitshela vele ukuthi hayi vele ngimase ngihlone naye amantombazana awuthi angiwathanda amantombazana ngiyawathanda sure and futhi ngiba nawo mhlawumbe lo mhlawumbe ngihlangana nayo sihamba siyendlini iphume futhi ihambele uthi ukhothi lapho dakeni futhi uhamba nomuntu wesifazane awusophila leyo mpilo yini engizwenza khehla lami mhlawumbe ngihlule now mfethu wena uphatha amakhambi yes ngiyawaphatha impela ya uyayiqhatha futhi njalo yes kakhulu khehla lami ngiyawemba angikuthenge bre njengoba usesebhizi ku Facebook awunaso isandla isandla sani so ukuthi mhlawumbe umkhafule ebusuku never khehla lami ngagcina ngwenzani ngagcina uthatha iphenti lakhe nje lilodwa ngami ngalifaka ethuneni lo muntu engingamazi ngathatha uzuka lo mdala ngawufaka lapha nje la ngaze ngamtshela mina igama elilodwa wathi ngiyokuthola ukuphumula ngisaphila nami ngeke ngithola ukuphumula usaphila kuphela fishing club dedela ke zihambe ze emahlangeni uthola ukuphumula kanjani uyenzana liphi into emathuneni kwenzakala lana nezipo ala nezipo khehla lami yes ngisho menzani lemenzani ngaso sonke isikhathi la ekhona yena lokho ebhizi ecabanga even noma kuthiwa angikho yena lokho ecabanga ukuthi eyazi kodwa Nkosi yami ngathi ngathi uzoqhamuka usibanibani ngathi aqhamuka usibanibani yabo nje la ekhona manje akaphumele eminyango hlala endlini uphumele eminyango lesihlanu na umgqibelo nangesonto part nezinsuku nje usuke elapho kuleyo ndoda yakhe so ke futhi akudokwe ligayelwe mina lelo ngoba even abakubo ngeyilanga futhi babangithembisa mina ilento ngingazi ngasho athi Nkosi yami bakuthiwa benginesibhamu lana manje ngihlaphaza yonke lento bengihlasela ngikuthi mina ngishaya yena bezongithuka my bro lapho kamakhelwane nomcimbi ngizothuka la nawo kamakhelwane la kunomcimbi ngathuka futhi ngithuka amantombazane khehla lami yabuya lento ukuthi manje ngathi ngavesane ngithatha ngivisane ngishaye wasana yabuya la ngqondo utheki yalazi ijele phone wami ngabuya ngehlela ngezansi lapho ke bathi nomakhelwane wena umasaka wona uthuka abantu kini egcekeni ongabe uyabashaya buka ngithi bathiwa mina ngadedela mina isandla bathiwa ngiboshiwe ngaba kunjani ngaba kuwesa ngini ngaba kuwesa awudi uyakhala lapha ejele manje udi ufuna ama airtime udi kwasho wacima kwavuthi kodwa bona abade bengihlohla yekela fethu lento ngoba sekwanile vele sokucinta kanjani mfethu yabona mfethu abantu besifazane khehla lami basihate ngale ndlela my bro ngale ndlela khehla lami yabona futhi lo muntu wadala utshwala kumuntu wesifazane ngiyamqalekisa ngithi ngifuna ukubuza lo point ukuthi impilo iyaqhubeka end of the day uyasho ukuthi lo muntu wesifazane asamdinga eduze but you prefer ukuthi umuntu wesifazane aphuze utshwala na no khehla lami mase siphuza soba uthi akulungi mntakamkhulu ngcono mina ngiphuze ngiyindoda yena akangabulokothi utshwala ukuze ezokwazi ukuthi angikhuze yezwa kunentombazana kade ngithandana nayo mina yangale emaXhoseni yezwa yes le ntombazana futhi bengaphuza utshwala but kodwa benza show ukuthi naba ngibuya mina emsebenzini ifridge lami ukhona ubhiya ngaze ngawatshela amantombazana amaZulu ngithi nina amantombazana nibona ukuthi amaXhoseni nithi amaXhosa asidlisa into awadlisa ngafa khona awadlisa ngalutho iXhosa emangabuya emsebenzini ubuya amanzi ela likubekela amanzi okugeza liyakuphakela ukudla lilithela ngetray kubekwe namanzi la okuphuza lana uqeda ukudla ubeke la itray la eceleni masobekile la eceleni uyathatha ubeka lapha athi kaloku injani into yokusela tata bhude lolo injani into yokusela kaloku uyakunika vile into yokusela ngithi yabo uzohamba uyokhipha ubhiya awubeke futhi etrain kanje neglass yakhona afika kubekele lapha yana but namhlanje laba bethu uthi mawuthi uyafika uphemisa mama indlela engikhathele ngakhona iyazi ngikhathele engilambe nona hayi awukahle ukukhathela nakudla lapha ngiyophaka ngiphekile yenza lento le yakuyona iphathe ukuphatha indoda leyo mabu umuntu wesifazane indoda mafike ifike ebuya emsebenzini okay iphakele ubekela amanzi okugeza ngoba iyosebenzela wena yabona amantombazana la wenza njalo njani intombazana uthi uyafika lapha ngikhumula amabhuzu lapha ngiwabeka la yazi yanuka yananu amabhuzu akho wagudluza ingane kanti iXhosa ngizokuthola lokho yaXhosa ngisamba ukhumula lento le yathatha iXhosa liyobeka lapha ngelize lisho yanuka lapho ke uthi yabona le imali yakho lenukayo kusho iXhosa umZulu uzothini inyawo zakho lezi ezinukayo straight
amazulu afike night noma athi walinyawo zakho yebo bese kuthiwa amaXhosa adlisa abantu besilisa ukuthi hayi ufune wawufumana kanti impatho bahlula impatho ukuthi umuntu yebo lonto le ukuthi hayi even igumatele juice nje uyayithola nje kamnandi yabo lonto le awunankinga yabo lonto le manje laba yabona mfethu angazi ukuthi uNkulunkulu angabuya nini uJesu azosithethelela thina abantu besilisa no government wethu lo wathi usoku 50-50 namhlanje sinamalungelo ngeke umuntu esifanele eqhuma ipiki lapha mina ngisebenza axupha imbuzi my bro wami yes nalapha qaqabula ingane la ngisebenza khona yabona mfethu lapha mfethu ushaya 2 meter phansi ngepiki ngisebenza kusizandini yes ngeke uzombona umuntu wesifazane ngemba umgodo ongaka khehlela manje ubebele lento lishandise u2 meter kusuka la u2 meter kusuka la usuku kanje ufuna uphansi ushona u2 meter ugodo ufike la ngithi ngiyazama ngosuku khehla lami yes ngithi ngiyazama but kodwa namhlanje ngiyithola mina sengingedwa futhi nalo futhi kuyangijabulisa futhi kuyangiphilisa ukuthi ngibe ngedwa bana usengiqala nokubuyela nje emzimbeni kancane nani imthambo yegazi iyaqhatsha kancane kancane yabona into le angina stress kwanaye nangabe ngibonayo phela ematshwaleni ngekhehla lami nawo ngavina kubambe nje aqabule abambe nomunye lapha amqabule abambe nalo futhi amqabule akana stress ngoba yini ikhehla lami ngani mhlawumbe usufuna ukugcwalisela mina yini kunalento amantombazane bese angayazi nathi bantu besilisa sibuye sibhede ukuthi ngifuna ukupay revenge sure lesami uthi ufuna ukupay revenge wena ile time wena uyuzeka more futhi ufuna igade lento nje ufuna ukuphela yes yabo ingasikhathi wena uyuzeka more wena uthi upay revenge uzothi uyopay revenge lapha yana ngoba ubona mina uthi angihambe ngiyopay revenge lapha uthi afela lapha ifeze nginqande phambili ngitshele ukuthola ukuthi ke angilinganise nje ngayi lo muntu wami uthi mhlawumbe uthi upay revenge kumina angini manje usekomunye umjida baphila naye njengoba bephila naye njena 1-2 lamjida bese ubumfazi wakhe emakhaya uzobe seba umtshengo bethu wabani so asigoqe sivana kehle njengamanje wena njengomuntu wesilisa mawubuka abantu besifazane ubona because ngiyakuzwa ukuthi odakeni lapha mawufazane uyafika umthola ngobheka wodwa Chukot mawubuka umuntu wesifazane ume umbuka nje ngokwezinga njengamanje uyayibona umthola future wife around endaweni never kehle lami lento nje ngimkhulu ngingakuphuli nje ulimi mfethu ematshwaleni kehle lami naba ngitshela nabanye abanye abantu uma ngabe usanomuntu wesifazane othi uyaphuza hayi ukuyena umuntu ozokwenza naye ikusasa lo muntu loyo gede kunjani nomuntu kehle lami owesifazane uma ngaba enengane uthi uzoba wena uzongena kulo muntu onengane akuyena umuntu wakho lo kehle lami singakhohlisana ukukhohlisana kodwa isizulu sisho njalo akuyena umuntu loyo ngani na makuthiwa ingane iyagula kuthiwa ifuneka lapha kubo lo muntu uzolana nobani lapha boka kubaba wengane uzolana noba uzolana noba wengane yes kodwa kube kuumuntu wami ngithi ukukhohlisana ukuthi hayi mina unengane eziwu2 ngale ungakufaki lo engqondweni mangaba umuntu osafuna ukuya phambili ukuthi hayi unengane ngaphandle kodwa nami senginengane naye niyonza qhumpatha igule lengane lekuthiwa yiye kubo ifuna umawa nobaba wayo kuzokwenzakalani inkinga yodwa so ke lapho ekhehla lami yabona nje umuntu onengane ngaphandle ungabe umthatha njalo ukuthi hayi akusekhona phela manje lesikhathi lesi esakudala isikhathi sakudala babewazi bomkhulu ukuthi bayenze into yabo ngendlela yabo namhlanje amantombazane namhlanje siyaphuza asiyabhema yezwa khehla lami uthi uyahamba la ubhemela ugwayi ulayithela ugwayi awuskefu mfethu yezwa lento leyo usuyamnikeza ugwayi seniyahlangana akuyena umuntu ozomenza umfazi lo khehla lami nazi ke ingane zakho zo5 ziphambi kwakho efuna ubaba ayiyale ngothando uzothini manje yale ingane zakho ukusho yena ngothando ezakhe sekusho mina ke mhlawumbe nazi ingane zakho ziyafika la zizocela ngithi uthena ingane zo5 yes sir seyicela ukuthi baba sicela usiyale luyini uthando uthi nenganeni mawuchazela ngothando ezalwa uwena ngqo ezalwa yimi ngikutshela ukuthi mntanami lalela uthando uthi uthando luhlukene kaningi kodwa lolu olwami nani ukuthi mina nginiphathe kahle nginikhulise ngininakekele nginisupport la nishoda ngakhona yabo lonto le nginenzele something ukuze nani nikhule ngelilanga nazi ukuthi ubaba usegugile njengoba esegugile nje ubaba ufuna nathi simsupport ngoba usikhulisile wasisa phambili wasinika uthando yayizwa lonto khehla lami hlukene kaningi sibonga kakhulu butwa khehla lama khehla umfoka ngubo lona asibonga unqaba ugwelisa ukuthi uqanga uthabethe uMandahleli hayi siyabonga dingubo ngiyabonga mkhulu right hayi ungahlala phansi siqede uhlelo usahamba manje singaqedi
Hello umuntu athi uneyinkinga eziserious. Hayi no khehla lami ziserious like iPentecost umntaka mkhulu yabo. Alright. Black Light TV ngikho lohlelo ke indoda ekhale. Uyezwa ke njengoba sikhuluma nje ukuthi kuya kuphi. Mhlawumbe ngabe ungacomment section yakho siza ukuthi ngabe kuphawula kuthini. Otherwise makhona udaba ofuna usixoxela lona khona email address yethu thumela kuyona siza ukuthi ngabe uzikhipha. Ngaba lapho ke sicaka ngokwaluqa. Nisale kahle.